om tu soi jok tur kan ni don lom ni voi ni ka soi le lo thei lo chu til tam tak soi tur om kara hei hun hi kal duk dong mai hei petition committee chungchanga a member kan ni ve heta hian thil alung chiat tla tak mai athleng hi apoi ka ti ni som pakwa December kwaram tling mi pathum kan committee chuta chuan man mo takin submit turin session pong hang man lavin tin member te jinga mi kan request chuta chuan puro ming lian kan member zom tak be siang kan ti chu tiang chuan chairman in a request dan mumal takin hetilaya secretariat tena anlo kai suai angin kha report ka submit kha ke kan niang ti hi ka law khop mai ke ni taila puro minga chan ang ka chang don ti na ni chu wangin voinia po hian khatilaya kan chairman pu chairman khati hun lai khan tunge press meet te ko ngai lo ko lut tunge kan ne na rong kala kain rol lo tia ar thana in rol le si tunge an hnuaya pu chairman nia ron tunge sir tir tu poi soi mia lo mai che om nem transfer wang tu kha assembly committee petition member petition committee member transfer ni lo re achung na ma transfer ni kha sir tir tu om nem visual nei mia lo transfer kha tu petition committee demand transfer tu chairman ivila ma so na soi sum to oi na yan thil Bukan si kan soya minister concern soi fian tu ni chuan an demand soi hunan chang thei a concern ahun lo ai si lu ahun lo a du tu soi thei ma kha lai ngoi chu chang to si ta ko ngoi cha lo ani ti kan soi thei zet oi ni ya engwang le thap long lam tu han ani ma kha hi ading ngai le lo ma kha hi pu speaker pu chairman private member minister soi ho lai ni minister te an lo in thona tunan lo demand kan soi huna an demand lo an tu to kan soi ya saran ding thin thon pu chairman kula ron ding nei po kha ron ding thri minister concern lam soi ka tum ya lo sei fia zu zel tam sa khan minister lam hi soi khen ka tum ya lo an ding reng pu chairman ole an ding reng lo he thili chu speaker in inquiry ti sela tunge press speak kawa tunge aruka ein rol ngai lo official ne na thu lo beltir tura sin tu ha kan se vek to speak kan ne na point soi fia vek to enga tinge thu dik tok lo alai soi fia zut enga tinge in noya press meet te ne na in thu rola thila lo ti ngai lo pathum ma tia he thili apoi thui lo tu ga ni chu wang chon chan po tu lo speaker hen inquiry ko sela call record on vekang kan official te po anin puang vek to lom tunge lo ko tunge number lo sil tir kai ni la min Vakena ole chairman ni vela le sei tu so kan ngoi chang chang le puzira soi zoi no kanina nge rong kala kha press pa kha ka kawan ni lo tia a kabula nge arin puang le si pu chairman puzira hian soi se so ka tu le soi vele se ni mai ta tu soi la ya lo a tu to soi lo nei ve do na thu di kho lo hi soi lo wa thu di to lo hi chei soi to lo wa ngu thoro cham se ka thu rei to thu di to lo che lo soi to su se pu chairman kan minister he zom khop mai ngoi rei ngara anh zoom thấy khóc mà ya kan sai chok le thrin sia apoi ani hei hi chu kan in zoom tlan po tha chu wang chen in zoom tlang pu chairman petition member kanina angin kasoya minister concern le department lam kha kasoi mi lo tuna hian khami khan kan request angin kan member pakhat kha kan vati tira ta chuan anin tlom ngain alo ti hetilaya kan secretariat te kai suana in voini hang kan soidu kan dem nge ni kan request le kan soidu zo ka chu kan chairman hian ngatinge a member pui committee apo member pui hetianga issue alo oma athawang hauna po voi khat ma achak chuak lo hi apoi kati heti ni zel chuan assembly committee a hian member nia chut ve po hi avain thla hun om du mai om em ti hi ka ngai tu ani chu wang chuan he thil hi chu wang ron sei lang chu kan yang poni sela hunakala atam tak sei tu te chu om he ka ziak du maya
a dai ngang lo ni e pu chairman ka lo me ole